Šara cijeli Vrbik 2, Kalimero, Šnjevka, za lice neću se vezivat, ne vežem ni sice. Nalazimo se u našem laboratoriju gdje mi provodimo skoro svaki dan, po cijeli dan i radimo našu predivnu glazbu. Dajemo 100%, a ti samo dalje rise. Tamo di jedeš dok ti hisne, stisne paralizu. Iz ovog studija je zašlo toliko muzike, ne samo što se tiče trap, hip-hop i tako, nego to sam svašta snimao, ne znam, ne bi mogao sigurno preko 200 pjesama. Prvi kontakt moj, ajmo reći, sa afroameričkom glazbom je bio kroz moju mamu. Mislim, ona mi prva osoba koja je slušala funk i neke soul pjesme i svašta to dok sam ja bio mali i od uvijek sam ja imao nešto me vuklo prema tom zvuku, ne znam. Mobitel mi neprestano zvoni, ljudi trebaju soundove, pa bitove, pa to moram gasiti mobitel, znači svaku večer, jer dolaze mi poruke, ja s tim još imam tu razliku od 6 do 9 sati, jer surađujem samo u 90% slučajeva sa Amerikancima. Želim stvarati svoj uspjeh vani, jer tu nema baš previše opcija, a i mislim uživam raditi glazbu na hrvatskom i sve to i treba raditi zato kaj niko drugi neće, ali mislim da je naša kvaliteta i naš potencijal puno veći. Želim osvojiti Grammy-a, to je to, to mi je jedini cilj. I kupiti si stan, možda, ako ima para za kuću, je dobro, ali Grammy i stan, to mi je definitivno cilj.